sumog mamano. Nabagyong sa lagiti kakatuwa kayo, tadi nga nakadanon. Siguro ko na haranday dyan kuwapalayan. Awan masakayan nga barko mo may dito, yung sige po na maanos mo espiritu ngayon may anusan tayo mat. Kuna na nga bukat tayo nga abansado ti orasan iso nga patakan tayo. Di ba paramidan ti may sa kada tayo nung pinaputang nga tayo ay quiz. Isa mga wandamatan. Balban na nga saan kaya yung magdanag. Di mapaspasamak ti aglaw-law, ito yung lubong. Kung na natin di sa lutsod itatay, kakabsat. Malagit ko di sa lutsod ko, ijay chat room tayo, hindi kalman nga kung nga you keep yourself to live or to survive. Kasjay. Kasano ka dyan? Again? You keep yourself to live. Yourself to survive or to live. Choose one. Kung nakangay ka, pagkuyugan damot lata. Natalgyapak man jay buy-buyaan jay nga karton siya lagak ilikalman. Di jay tatang dagamin, istorya ko lang basit tanagmayan ko gamin jay message na tamayan natot dito'y diktar iti nakatid nga espiritu kakabsat nga kuna natin jay nagiti gamin nga cave family. Di jay anak na nga balasang nakakita iti lawag. Kinayat na, kayatan na nga surutin di jay init. So ano kadalom na ti init nga ikot umuli jay tuktok nga ikot apan na nga ikot kupat ti ima na aging gana nga mapukaw di jay lawag. Aging gana nga nagkaroon iso na ti chance nga kayatan na nga kamaten jay lawag.